Jien kont ir-raġel li kulħadd kien jgħira lih. Kmandant tal-armata Sirjana b'saħħitha, rispettat mis-sultan u mibżuħ mill-edewwa. Ismi Naaman kien ifisser qawwa u kuraġġ. Rebħa wara l-oħra bnejt reputazzjoni li ma titeżżix. Jew hekk ħsibt. Id-destin dejjem bla mistenni iddeċida li jilab li waħda kattiva. F'nofs il-glorja tal-battalji u l-ġieħ tal-unuri għadu siket daħal f'ħajti. Beda b'tikka żgħira u insinifikanti. Injurajta mela. Wara kollox x'seta' jagħmel sinjal żgħir fuq il-ġilda ta' gwerrier bħali. Iżda dik it-tikka kienet biss il-bidu. Malajr bdew jidhru oħrajn. Il-ġilda tiegħi qabel sinjal ta' saħħa saret l-aqraqdu tiegħi. Id-dijanjosi kienet blaħnina, ġdiem. L-istess marda li kienet tibdel l-irġiel f'nies mormija li kienet teqret mhux biss il-ġisem iżda ħajjiet sħaħ. Jien, Naaman, dak li ma jintrebaħx ġejt meluk minn għadu li ma stajtx niġġieled b'xabla jew lanza. Il-pożizzjoni tiegħi, il-prestiġju, il-kisbiet, xejn minn dan ma kien jgħod quddiem is-sentenza li l-ġdiem kien qed jimponi. Il-biża' sar il-kumpan kostanti tiegħi. Biża' li ninkixef, li nitlif dak kollu li kont ksibt, li niġi mkeċċi mis-soċjetà li tant kienet tadorani. Kull jum kien ġlida biex naħbi l-kundizzjoni tiegħi biex inżomm id-dera ta' mexxej b'saħħtu u f'saħħtu. Imma għalkemm żmien stajt inżomm din il-farsa. Għalkemm żmien ġismi seta' jiflaħ qabel ma jaqa' għal kollox għall-marda. Dawn il-mistoqsijiet kienu jħabtu moħħi jisirquli l-irqat u slim tiegħi. Kien f'dan il-mument ta' disperazzjoni li ġara l-mhux mistenni. Leħen mhux mistenni ġab xrara ta' tama f'ħajti mġarfa. U hekk bdiet storja li kienet se tibdel mhux biss id-destin tiegħi, imma l-essenza tiegħi stess. It-tama ġiet minn fejn l-inqas kont nistenna. Tfajla żagħżugħa Iżraelita maqbuda f'waħda mill-ħarbiet tagħna kienet taħdem għal Marti. Kienet kwieta, effiċjenti, kważi inviżibbli fid-dar kbira tagħna. Iżda kien leħina li biddel kollox. Jum minnhom, waqt li kont qed ninħeba fil-kamra tiegħi, nitqabad kontra l-uġieħ u d-disperazzjoni, smajt konversazzjoni. Iż-żagħżugħa kienet qed titkellem ma' Marti b'leħina mimli konvinzjoni tajt li kieku jien infittex il-profeta li kien f'Samarija, dan kien ifejjaqni mill-ġdiem. Klima laqatni bħal sajjetta. Profeta f'Samarija? Xi ħadd kapaċi jfejjaq dak li ma jistax jitfejjaq. Għal-mument tlaqlaqt. Kif stajt naf dal-kliem ta' għaddejja barranija sempliċi? Iżda n-nuqqas ta' tama għandu l-qawwa li ġeelna naqbdu mal-iċken ħjut ta' possibilta. U dik it-tfajla bil-fidi soda tagħha kienet offrit li aktar minn ħajta, kienet tatni ħabel biex jiġbidni mill-abbiss. Madamx maqsam din l-informazzjoni mas-Sultan tas-Sirja. U meta rat-tbatija tiegħi u apprezza s-servizzi tiegħi, ma qatx lura milli jappoġġjani. Malajr ġiet organizzata spedizzjoni. Mobbi brigali u armat bitra mis-Sultan innifsu tlaqt lejn l-Iżrael. Ma kull pass lejn Samarija ħassejt taħlita ta' ansjeta u stennija. Kien possibbli li f'fard barranija kont se nsib il-fejqan li pajjiżi stess ma setax joffrili. It-triq kienet twila u jibsa. Ġismi imdajjef mill-marda kien qed jilmenta kontra l-vjaġġ. Iżda r-rieda tiegħi kienet aktar b'saħħitha. Kont lest li naqsam deżert, nitla' muntanji, niffaċċja armati sħaħ jekk dan kien ifisser ċans ta' fejqan. Hekk kif konna mexin, ma stajtx ma naħsibx fuq dik it-tfajla għaddejja. Min kienet? X'kien qed jagħtiha dik iċ-ċertezza kollha dwar dan il-profeta? U għaliex hi priġuniera kellha tinkwita dwar saħħet minn qabada. Dawn il-mistoqsijiet baqgħu miegħi tul il-vjaġġ kollu. Ftit kont naf li t-tweġibiet li kont se nsib kienu se jkunu ferm aktar profondi u jibluni aktar milli qatt stajt nimmaġina. Ma kull milli għaddejna, qalbi mtliet b'taħlita ta' biżgħaq u tama. X'kien qed jistennini f'Samarija? Kien dan se jkun it-tmiem tal-inkwitt tiegħi jew sempliċiment diżappunt ieħor f'ħajja li malajr kienet qed tinbidel f'traġedja. Il-wasla fl-Iżrael kienet immarkata b'taħlita ta' pompa u apprensjoni. Il-grupp tiegħi, mimli ġitu wirja ta' għana, kien qed jiġbed ħarsiet kurjużi u sospiżjużi kull fejn għaddejna. Jien, kmandant Sirjan fard barranija, ħassejt it-toqol ta' kull ħarsa. B'littra tas-Sultan tas-Sirja fidi, ippreżentajt ruħi fil-palazz tas-Sultan tal-Iżrael. Il-mument kien wieħed ta' tensjoni. Wara kollox in-nazzjonijiet tagħna mhux dejjem kellhom relazzjonijiet tajbin. Ir-reazzjoni tas-Sultan Iżraelita għall preżenza tiegħi u għall kontenut tal-ittra kienet waħda ta' xokk sħiħ. Arrat ħwejġu ġest drammatiku ta' dwejja. Jaqgħu jien Alla biex noqtol u nagħti l-ħajja, għajjat, konvint li l-miġja tiegħi kienet nassa, skuża biex tinbeda gwerra. Ir-reazzjoni tiegħu ħallitni mbellaħ. Kif seta' it-tfittxija tiegħi għal fejqan tiġi interpretata bħala teddida? F'dak il-mument ħassejt it-toqol tal-pożizzjoni tiegħi. Ma kontx biss raġel marit ifittex il-fejqan, imma simbolu ta' seta' u politika. Il-preżenza tiegħi fl-Iżrael kienet iġġor implikazzjonijiet li kienu jmorru lil mill-inkwiet personali tiegħi. It-tensjoni fil-palazz kienet tista' tinħass. Jien, li ġejt infittex it-tama, issa sibt ruħi fiċ-ċentru ta' kriżi diplomatika potenzjali. Id-disperazzjoni bdiet tieħu kontroll fuqi.
Kont għamilt żball billi ġejt? Kont ikkundannat mhux biss mill-marda, imma wkoll mit-tfittxija tiegħi stess għas-salvazzjoni. Kien f'dan il-mument ta' inċertezza li smajt Beliżew, il-profeta. Mhux permezz tal-kanali uffiċjali jew ta' realtà, imma permezz ta' għajdut u taħdit minn taħt l-ilsien. Dan ir-raġel kienu jgħidu kellu s-seta li jagħmel il-mirakli. Mingħajr ma qatt naħsibha darbtejn, iddeċidejt li nfittxu. Ħallejt warajja l-kumdità u s-sigurtà tal-palazz tas-sultan u għażilt li nimxi fit-triq inqas grandjuża, imma potenzjalment aktar promettenti. Bil-grupp tiegħi mnaqqas, tlaqt lejn id-dar tal-profeta. Il-vjaġġ sad-dar ta' Eliżew kien taħlita ta' antiċipazzjoni u dubju. Ma' kull pass kont nistaqsi li nnifsi dan ir-raġel kien kapaċi jagħmel dak li lanqas l-aktar fejjieqa magħrufa fis-Sirja ma rnexxielhom jagħmlu. Jew kont qed niġri wara illużjoni oħra, imħeġġeġ mid-disperazzjoni ta' raġel ikkundannat. Hekk kif bdejna nersqu lejn id-destinazzjoni tagħna, ħassejt qalbi tħabbat aktar maġġel. Kont se niffaċċja mhux biss profeta, imma l-fidi tiegħi stess, il-preġudizzji tiegħi, fuq kollox it-tama tiegħi għal-fejqan. Wasalna għand Eliżew b'ħafna stennija. Jien, Naaman, kmandant tal-armata Sirjana, kont lest biex ninxteħed quddiem dan il-profeta, nitolbu bl-umilta kollha għall-intervent divin tiegħu. Immaġinajt merħba kbira, ċerimonja elaborata, xi ħaġa li tixraq lill-pożizzjoni tiegħi u s-serjetà tal-kundizzjoni tiegħi. Iżda dak li ġara wara sfida l-aspettattivi kollha tiegħi. Eliżew ma derx. Minflok bat messaġġier sempliċi għandi. Fil-bidu bqajt mistaġeb. Kif azzarda dan il-profeta ma jilqanix personalment? Ma kienx jaf min kont jien? Il-messaġġier, bla ma takas l-indinjazzjoni tiegħi, għadda l-istruzzjonijiet ta' Eliżew, mur waħsel ruħek 7 darbit fix-xmara Ġordan. Ġildek titnaddaf u ssir nadif. Bqajt iċċassat. Dan kollox. Naħsel ruħi f'xmara. Fejn kienu l-kliem mistiku, il-ġesti drammatiċi, it-talb ħerqan li kont qed nistenna. Dik derit li assurda kważi daħka. F'moħħi immaġinajt ix-xmajjar ta' Damasku, Labana u l-Farfar. Xmajjar maestużi magħrufa għall-ilma kristallin tagħhom. Żgur li kienu aqwa minn kwalunkwe nixija fl-Iżrael. Jekk kelli ninħasel għaliex mhux fil-mijiet aktar nobli. Is-sempliċità tal-istruzzjoni offenditni profondament. Konti vjaġġajt distanza twila, ġibt rigali prezzjużi, stennejt fejqan mirakolus. U dak kollu li rċevejt kien ordni biex ninħasel f'xmara barranija. Il-gburija miġruħa tiegħi tkellmet b'vuċi għolja. Ħassejtni mkasbar, irridikolat. Kif seta' xi ħaġa daqshekk sempliċi tfejjaq marda daqshekk terribbli. Kont lest biex indur u mmur lura lejn is-Sirja, konvint li dan il-vjaġġ kollu ma kien xejn ħlief bluwa kbira. F'dak il-mument, kont għami bir-rabja u d-diżappunt. Ma stajtx nara lil in mill-aspettattivi frustrati tiegħi. Ftit kont naf li dik l-istruzzjoni sempliċi, li tant irrabjatni, kienet se tkun il-punt ta' bidla fl-istorja tiegħi. Hemm kont quddiem salib it-toroq. Minnaħa waħda, il-gburija miġruħa tiegħi u l-ideat prekonċetti tiegħi dwar kif kellu jiġi l-fejqan. Minnaħa l-oħra, struzzjoni sempliċi li sfidat dak kollu li kont nemmen. Id-deċiżjoni li kont se nieħu wara kienet se tibdel mhux biss id-destin tiegħi, iżda l-fehma tiegħi dwar il-fidi, l-umiltà u l-qawwa vera tal-ubbidjenza. L-indinjazzjoni tiegħi kienet qed tiffor. Kif jazzarda dan il-profeta jittrattani b'tant nuqqas ta' każ? Jien, raġel ta' pożizzjoni u seta', imnaqqas biex insegwi istruzzjonijiet daqshekk trivjali. Kont lest biex nitlaq, inħalli warajja dik l-art u l-wedid vojta tagħha. Kien f'dak il-mument li intervjenew il-qaddejja tiegħi. Huma li kienu qed jakkumpanjawni b'lealtà f'din it-tfittxija disprata għal fejqan, azzardaw jikkonfrontaw ir-rabja tiegħi. Vuċijiet kalmi iżda sodi huma ndirizzawni u qalu. Sidi, kieku l-profeta kien qallek biex tagħmel xi ħaġa straordinarja, ma kontx tagħmilha. Kemm aktar issa li qallek biss, aħsel ruħek u ssir nadif? Kliemhom laqatni bħal daqqa żgura. L-erf sempliċi ta' dawk l-irġiel li tant drabi kont injorajt, issa kien qed jiġelni niddubita mill-atteġġjament tiegħi stess. Kellhom raġun. Kieku Eliżew kien talabni biex nagħmel biċċa xogħol jibsa ħafna, kont ninxteħet għalija mingħajr ma noqgħod naħsibha darbtejn. Għaliex mela kont qed nirreżisti xi ħaġa daqshekk sempliċi. F'dak il-waqt ħassejt il-gburija tiegħi tinħall. Irrealizzajt kemm kont arroganti u dan ħakimni. Kont daqshekk kif fissat fuq l-aspettattivi grandjużi tiegħi li kważi tlifta ċ-ċans tal-fejqan minħabba r-rasibsa tiegħi biss. L-umiltà, sensazzjoni kważi mhux magħrufa għalija, bdiet tieħu kontroll ta' ġismi. Indunajt li l-pożizzjoni tiegħi, l-istatus tiegħi, il-ġid tiegħi, xejn minn dan ma kien jimporta quddiem il-possibilità tal-fejqan. Kont biss raġel marit, id-disprat tal-għajnuna, kun xi jkun il-mod kif tiġi. B'qalbi tqila bil-mistħija, iżda fl-istess ħin ħafifa bil-perspettiva l-ġdida, iddeċidejt li nimxi fuq l-istruzzjonijiet ta' Eliżew. Mhux aktar bħala kmandant b'saħħtu jwettaq ordni, iżda bħala raġel li jaċċetta rigal. It-triq sa xmara Ġordan deret bla tmiem. Kull pass kien battalja interna bejn l-antikien, mimli gburija u preġudizzji,
والراجل الجديد اللي كان قد يبدا يهرج راجل كاباتشي يتشتى العينونة والجويدة من سورسي مش مستنية. هيك كيف كنت اتنرسق لين للميت تال جوردان حسيت تحليتها بزع وطعمة. شكين سيجري متى ننعطس دوك للميت؟ كين دان سيكون تميم تتباتية تياي وسمبليتشمنت ديزابونتي هور في لستا طويلة تنتاتيفي فلوتي. فتيت كنت ناف لي ديك الشمارة ما كنتش تحصل بس جلدي إزدا وكل روحي بدلني بمودي لقات ما ستايت نماجينا. كنت فوق شط شمارة جوردان. ليل ما كان أتيجري بالموت بلا ما يف بالدراما اللي كانت أتيسخ فوق شتوتو. بقلبي تحبت براتا معجلة ومخي مملي دوبي حت الأول باستو للما. ليل ما كان كيسح في كونتراست مسحانة جسمي بالداني الماردة. حت نفس فوند نفتكر في استروتسيونيت تا إليزاو سبا أوتيت. لان أس ولان أس أكتر. الأول أوتيا كانت هزيتانتي. لتناتس في الميت مش معروفة فرد برانية ورا أوردنيت تا بروفيتا لان أس بيسكن لاني بيرسونالمنت كلش دير بحال جن. إما كنت ديترمينات لين كومبلي. التيني أوتيا. ليل ما دور جسمي كومبليتامنت. على المومنت أسير حسيت روحي هيلس من البيستا الماردة إيسو ليل ما ستا يحصل مش بس جلدي إما أنك البزات تياي. التالت الرابع الخامس أوتيا. ما كل أوتيا حسيت بدلا صوتيلي. مش في جلدي اللي بقى ماركات بالجديم إما فروحي. لوميلتا اللي كانت بدي تكبر فيها إسا زفلوبات على كلش. الست أوتيا. لانسيتا لحت القطشة تحها. ويك ما يجري شين. ويك ورا السبع أوتيا نهرج عدني مريت عدني مسخوط. البزا كوازي باراليتزاني إما الفوتشي تالقدية تياي دقت في مخي تهججني بشين كومبلي. في الأحر السبع أوتيا. علقت عينيا وطايت روحي كومبليتامنت للميت تال جوردان. في ذاك المومنت ما كنتش أكتر نعمان الكوماندانت بصحته. كنت بس راجل فولنرابلي ومملي تاما انفتش الفيقان والريدنسيوني. متى هريجت الأحر دربة شي حاجة كانت انبدلت. في البدو ما تصرديتش انحارس. إما مبات بالموت الموت فتحت عينيا وصرفايت ايديا. الجلدة قبل مملية تيكك وفريتي إسا كانت للشاو بصحتها. مسيت ويتشي دراية كل يمكن لستيس ترانسفورماتسيوني ميراكولوزا. الاموتسيوني حكمتني. الدموع الفرح والاسكانتامنت كان أتي أكتر من ويتشي يتحلت ما للميت تال جوردان. كنت مفيا على كلش. في ذاك المومنت فهمت لي ما كانتش بس جلدي اللي كانت جيت مفيقة. شي حاجة أكتر بروفوندا كانت سحت. الجبورية تياي، الأروغانسا تياي، إنه أستا فيدي تياي، دان كله كان انحسل فليمكن مال المرضى تياي. أمك في الميت تال جوردان مش بس رجت لورا صحتي إزدا سكوبريت موت جديد كيف نرى الدنيا ولي للنفسي. الفيقان اللي تانت كنت أتنفتش جي فليمكن ما ترانسفورماتسيوني اللي لنقص بس كنت نافلك اللي بزون. هريتش من الميت تال جوردان بحالا بنيدة من ويلت من الجديد. السنساتسيوني ما ستتش تيجي ديسكريتا. جلدي قبل ماركاتا ومحصرة بالجديم إسا كانت أتدي بالصحة. مسيت ويتشي دراية رجليا كل يمكن سب بس جلدة للشا وبصحتها. الميراكلو كن فيرو اللي تستمسو. ستايتن هسو نرح امسو. الماردة اللي التانت زمين كانت اتحبطني اللي كانت اتدت مش بس حيتي إزدا البوزيسيوني والإدنتيتا تياي كانت أبت الكلش. حارست لين الأدية تياي اللي كانوا أتيوسيرفاو مش شتا شمارة بسبرسيونيت تا عجب وفرح. ويتشوم كان يرفلتي الستيس كانتامنت اللي كنت أتنهوسين. حتى منا ما تصاردا يتكلم نبزاو لك ولونكو كلمة ستتكسر السحر تداك المومنت ستراورديناريو. ريتش من للما باسي يزيتانتي إسني كنت أتنتعلم نمشي من الجديد. بشي موت كنا زات دان لكن أتيجري. كنت أتنيهو الأول باسي في حياة جديدة هيلس مش باسم الماردة إزدا وكل ملكتاين تالبورية والأروغانسا اللي التانت زمين كانوا يزموني لسير. الاموتسيوني حكمتني. وقايت أركبتيا فوق الشتا الشمارة بدموعي أتر بلا واقفين من ويتشي اللي كنادو كيف تفيا. كن بكي تا سرحان تا جراتيتودني تا فرح بور. إزدا كنو كول بكي تا ديسبياتشيرا نو أستا في دي نيتسيالي تياي أش كوازي هليت دين لوبورتونيتا من حبا البورية بلا سنس تياي. في داك المومنت فهمت لي كنت رجفيت حفنا أكتر من الفيقان فيزيكو. كنت أديت من ترانسفورماتسيوني بروفوندا تجيت مش بس الجسم إزدا الروح. الجديم اللي كان أتيفلي جيني ما كنش بس ماردة الجلدة كن سيمبولو تالكونديسيوني سبيريتوالي تياي اللي منا وكل كنت جيت مفيا. قمت بالوقفة انهصني يخفف من اللي أتحسيت روحي قبل. البيس الماردة تالبزة تالمستهية كلش كن انحسل بالميت تال جوردان. من فلوكو حسيت جراتيتودني كبيرة وشوقة قوية لمرلورة عند البروفيتا إليزاو. إسا فهمت. السمبليتشيتا تالميتودو تالفيقان ما كانتش انسولت كيف حسبت في البدو إزدا تاليما بروفوندا دوار الفيدي لوبيدينسا ولوميلتا. إليزاو ما كلوش بزون جيستي كبارية وريتوالي إلابوراتي. القوة تالفيقان ما كانتش فلات نفسه إزدا في الفيدي ولوبيدينسا اللي بيون صار. بقلبي مملية بالجراتيتودني وفهمة جديدة تالديفين جبارت الجروب تياي.
Kien wasal il-ħin biex immorru lura għand Eliżew, mhux aktar bħala kmandant b'saħħtu jfittex favuri, iżda bħala raġel li profondament mibdul, ħerqan biex jesprimi l-gratitudni u l-fema ġdida tiegħu. Meta wasalt, Eliżew laqani personalment. Il-ħarsa kalma tiegħu donna kienet qed tippenetra ruħi, qisu diġà kien jaf bit-trasformazzjoni li kont għaddejt minnha. Mingħajr eżitazzjoni, inxtħet qudiemu ġest li kien ikun inkonċepibbli għalija biss ftit jiem qabel. Issa naf li m'hemmx Alla fid-dinja kollha, li f'Iżrael iddikjarajt bleħni miksur bl-emozzjoni. Il-kliem ħareġ minni b'konvinzjoni li qatt ma kont ħassejt qabel. F'dak il-mument fimt li l-fejqan tiegħi kien imur lil mill-ġilda. Ruħi kienet intmesset, il-viżjoni tiegħi tad-dinja kienet inbidlet għal kollox. Offrejt lil Eliżew ir-rigali li kont ġibt, il-ġid li qabel kien jidher daqshekk importanti għalija. Imma l-profeta b'ġentilezza soda irrifjuta. Ir-rifjut tiegħu għallimni lezzjoni oħra prezzjuża, ir-rigal veru li kont irċevejt ma setax jinxtara jew jitħallas lura b'oġġetti materjali. Mimli b'determinazzjoni ġdida, għamilt weda solenni quddiem Eliżew u quddiem innifsi, millum il-qudiem mhux se nofri sagrifiċċju lil Alla toħra, li fl-mulej. Dan il-kliem immarka l-bidu ta' fażi ġdida f'ħajti, bidla fil-lealtà u fil-fidi. Iżda trasformazzjoni tiegħi kienet titlob aktar minn kliem. Hekk kif kont qed nipprepar biex nirritorna lejn is-Sirja, tlabtu lil Eliżew il-permess biex nieħu miegħi żewġ tabit ta' ħamrija minn Iżrael. Ix-xewqa tiegħi kienet li noħloq biċċaqart maqazza f'dari stess, fakkira kostanti tal-miraklu li kont għaddejt minnu u tal-Alla li issa kont qed naqdi. Hekk kif kont qed jinsellem lil Eliżew, sibt dwar is-sekwenza straordinarja ta' ġrajiet li kienu ġabuni sawn. It-tfajla żagħżugħa Iżraelita li l-kliem tagħha kien beda tfittxija tiegħi għal fejqan, il-qaddejja fidili li ħeġġuni nobdi l-istruzzjonijiet ta' Eliżew, l-mijiet tal-Ġordan li ħaslu mhux biss il-marda tiegħi, imma wkoll il-gburija tiegħi. Kull biċċa ta' dan il-puzzlejjan divin kienet taqbel perfettament. L-istorja tiegħi, li kienet bdiet bħala tfittxija disprata għal fejqan, saret xhieda tal-qawwa trasformattiva tal-fidi u l-ubidjenza. Jien, Naaman, darba kmandant kburi, issa kont sirt għaddej li ta' Alla li bil-kemm kont naf, imma li kien biddel ħajti b'modi li qatt ma stajt nimmaġina. U hekk, bi gratitudni f'qalbi u għan ġdid f'ħajti bdejt triq lura lejn id-dar, ħerqan li ngħix kuljum bħala xhieda tal-miraklu li kont għaddejt minnu fil-mijiet tal-Ġordan. Inġor miegħi mhux biss it-tifkira tal-fejqan mirakolus tiegħi, iżda wkoll ir-responsabbilta li ngħix skont il-fidi l-ġdida li skoprejt. Kull jum huwa opportunità biex nonora d-don li rċevejt biex inkun xhieda ħajja tal-qawwa tal-umiltà u l-ubbidjenza. Ħajti nbidlet għal dejjem u issa nkompli l-qudiem b'qalb imġedda u missjoni ċara. Lilek li qed tisma' l-istorja tiegħi, inħallilek messaġġ ta' tama u stedina għal riflessjoni. Jalla l-esperjenza tiegħi tista' tispira lil oħrajn biex ifittxu trasformazzjoni tagħhom stess, biex isibu fejqan mhux biss għall-ġisem, imma r-ruħ. Jalla l-paċi u l-barka ta' Alla jkunu miegħek bħalma huma miegħi. Salla għali mistana.